Football Titi part zaruk samthum pangana ngai thavele don ta ila pre-season friendly match result atang hian soitan le te ang heta hian France club Toulouse le Spanish club Sevilla te goal khat ve khongin anin he to ka English club Aston Villa in Sydney fain Spanish club Villarreal an ne ani German club Borussia Dortmund le Juventus in machonin Turin club Juventus si goal ni goal khatin an chaka Juventus sian Andre Cambiaso mangin minisam parukna le minisam nga pathumna golan khunga Dortmund he minisam ret pakwana Maximilian Bayern manga khung vele in goal ni goal khatin Juventus an chak ani Spanish club Almeria le Saudi Pro League club Langsar Al Nassr te in machonin Almeria hi goal thum goal ni nan chaka minute rungna Sergio Arribas manga ma shruain heminu minisam pasarina Cristiano Ronaldo an Al Nassr tar an sipura suta minisam thum pakwana Ronaldo hian penalty atangin Saudi club ma aswai pui ma se minisam li pathumna Almeria hian Adi Embarba mangin an sipuran sud velea second half minisam ruk pakhanna Embarba bokin khung belin Almeria hian goal thum goal ni in Al Nassr hi an ne ani Chelsea le AC Milan in machonin goal nga aluta blue sia minute nga na ma shruain goal khung tu ero AC Milan defender Andre Kubis ni in an lama tilut pala minute riat na Joao Pedro Chelsea forward Tharim Blues tan an goal ni na khung vele minute sompariat na Milan player Andre Kubis an lama tilut paltu in red card join no chua ania AC Milan hin hun tamjok player temjok in an khel angai pha ani first half a goal dang lu bel lovin second half a minisam ruk pasarina Liam Delapan Chelsea goal thumna akhunga minisam sarina Milan hian Iasu Fofana mangin an sipuran su then vele mase minisam kwana a Liam Delabokin khung belin Chelsea hian goalie goal khatin AC Milan hi an ne ani Barcelona le Como ten pre-season friendly match pakhat Trofeo John Gemper anti ni bok an khela heta hian singa fain Barcelona hi an chaka Barca tan hian Fermin Lopez an goal ni khungin Lamine Yamal an goal ni khunga Rafinha an goal khat akhung bok ani pre-season result big chu kalsanta ila topic danga lut te ang mizautena khothlang lamtual chungli kan enna satber English Premier League ka hian tuna an kalphunga team somni in elin team pathum an relegate thina team dang pathum championship atangin English Premier League khel turin anin petling thin boka chuwangin season tinin team pathum zel tla le kai thar anom thin ani tun season apo Burnley Sunderland le Leeds United te English Premier League kai thar an nia ma se thil thlento dan enin andin mun hi athalem lova angai thei sangni somni pathum somni pali season khan Burnley Luton Town le Sheffield United te English Premier League kai thar team an nia anni khan an pathumin abel khomin point samruk paruk chau an hlo chuaka average salakin point somni pahni theu hlo chuak angan ni atlem le season liamta sangni somni pali somni panga season khan Ipswich Town Leicester City le Southampton te kai thar team an nia an pathum bokin an relegate le ngal chuba ka chuan an pathuma point an hlo chua bel khom point somnga pakwa chau niin average salakin point som pakwa point paruk theu chau hlo chuak ang an ni chutiang khop chuan kai thar team tan English Premier League ka point mu tam ahara antan akhir dan anamai lo le sangkha zakwa somkwa parukwa sari season atanga chutin English Premier League ka kai thar team zongjong anin hamtan vektum season thum chau ala oma kai thar team an relegate le ngal vektum season thum aum bok tun season a English Premier League kai thar team Burnley Sunderland le Leeds United te hi engtak angang mo Real Madrid ta mun poimo chang lei theilo Brazilian Endrick hian ariru soin Real a hian Vinicius Junior te Kylian Mbappe te Jude Bellingham le Rodrigo te an oma Covela player thaberber pali chuwangin ke hi chu engma kanilo he hmuna hian nasataka thok turin ka oma bultan tur lam ngor nilovin keima a thaber pe turin ka oma Real Madrid a hian ka hun pum man theinan ka thorim takzet atulani ati Endrick hian Real a chawna ma chon chun zom zel adua ariru apau khau hle ma se ain be se ang hian a om zel theyangemo Faustino Asprilla kha then kha chon kan la themai theye kumsa kha zakwa somko paruka tanga sangkha zakwa somko paria chunga Newcastle tana khel thin ania ani hian Newcastle tan a khel lai khan teammate lakzet mai ania chu David Ginola kha ani Ginola hi French ania
forward player ni in a hmel hi meiche du zong tak ani aniange Asprilla hian soin Newcastle khan meiche chelo tak tak anom nuala chungzinga engemozat khachu David Ginola achil tu te anni ani Ginola kha ka teammate ani boka khati lai khan achang chuan khang meiche chelo tak tak te hne na khan ka chena hmuna party a omdo ne Ginola po a local don ti in ka hril thina an local nge ti chuan khonge Ginola chu ti in minzot ngei zel boka ke chuan lungai ma te cheu a chuak lok ani kha alo kir le thuayang ti in ka hril mai thin ati ani Asprilla hian Ginola achil tu meiche chelo tak tak te kha party pui adu ve thin sia a hi box si lo chu wangin a thian pa Ginola lakna mangtangka in Ginola machuanin khang meichia te kha aduna hmuna asom lu thina hun a man pui thin ani hetianga thian te lak zar zo hi omve thei ania ngai thatu te zinga thian te lak zar zo omve cheu mo Italian legend ro puizinga mi Francesco Totti hian ti hian asoi to ni kha club lian te hi I thlop em a I chor chhuana le I chen na hmun ngei club te ai poa I thlop tlat chuan football hi ingaina tak tak lo ti na ania chakduna nei mi chau ini ti na ani bokang tin Totti hi chuan football ngaina tak tak lo footballa chakduna chau nei chu tiang mi chu om thei ani thu asoina ania football ngaina tak tak tu chuan a chor chhuana kho club aya club angaina tur dang om thein a hrelovani mani chor chhuana kho club aya club dang mangai te hi chuan football ngaina na nilovin chakduna jok an nei liana angai mia maya kantom pui zong ani emle Cristiano Ronaldo hian ti hian asoyani kha keima hi kanina tak chu a boring le ama sabera ka soidu chu ilar le ani chuan aro puye player ro pui takinia no moi tam taki hlo chuaka goli khunga newspaper ate pheng ma a ichuang phak hiala television ate po ilang fowa heng te hi aro puye ma se chu tianga kum tam tak I man nu chuan nun I mu dan adang lamang ngai zong ineya fa te hial nein mania zalen taka hun man du hun te po ineyanga ma se chu tiang hun chu aom thei to ngai lawang ke ngei po hi ka privacy aom to lo rem chang nei le ningat ila chuan ka privacy nei le tur hian aman ka pe nge yang mi te chuan a nang chu I hausa a sum tam takineya kar ineya in te po ineya antia ma se heng te hi engkim an ni lo min ring ro lar lutuk hi thil tha ani lo kum ni chungin ka fa te nen hian voi engzat nge in ti hlimna hmuna te kan kal in ria em voi engzat ma kan kal lo kal tanga tila mi tam tak ron in lanin min ron nai don naupang te tan khatiang bo ruak kha a ha thla ka ke ngei poin ha thla ka tia ka ngai zong poin ha thak ati ngei don bok bara te hian ka thian te kianga po ka kal ve thei lova a chan chu chuta chuan ka tan nun phung pa ngai a zom ve thei tlat lovani heng min hual vel tu thil tam tak hi ka pum pel thina a chan chu heng thil te hian a topa chuan lo thona te min siamin a ha thlak lutuk thina ni ati Portuguese superstar Ronaldo hian a hlotlin na a lom rualin a lar tak em awanga anun zalen lo hi hreom ati hleya khoi hmuna ma puipun na hmuna chuan mi pa ngai nun phung zomin nun amang ve thei to lovani an bor hut zela atan mai ba ka achung te tan thlengin a hreom thei hial thin chung te chon mi pa ngai lar ve mi lo te nun zalet ang hi nei ve thei lova asiama lotling taksiin mani zalen lo inti taksiin a ompha ani milar ho hi an ni hrim milar zinga mani inti hlum tam takte beidon chana po an nun zalen lo lutuk hi a chan lian taka ngai ani thin chu wangin lar ve lo te hian lar takte nei lo lar takten an o em kan nei hlutak auma chu kan muthiam hlom o me transfer lama lut talokila English Premier League club Bournemouth chuan French centre back Bafode Diakite an lalut nai zela pan maktere somthum pali point paruk senga in lalut turin Diakite khelna lil nen anin rem towa transfer fee a hian atira pan maktere somthum point pathum anin pe anga add on scout langin pan maktere li point pathum anin pele don bok hei wang hian Bournemouth club chanchina player an leiman tamber dot tu ani dona Bournemouth in ang club chanchina sum an sen tam zual na zinga atel don ta ani
Bournemouth ina an club chancina player an leiman tamber chu Evan Nilsson khanin season masa chandon khan FC Porto atangin pound maktedoi somli point pani sengin an lei diakite hi kumsomni palimi ania medical test apal tlang ani chuan ziakin contract an da ang Bournemouth an defender rin role Ilya Zabarni le Dean Haisente an chel zo lova Haisen hi Real Madrid in lalutin Zabarni hi PSG in an lalut dona chuwangin Bournemouth hian tlar hnunga rin role thar an nei dona chutiang zinga chuan diakite hi atel don ta ani English club dang Newcastle point AC Milan atangin Malik Theo an lalut dona German center back mana hian pound maktedoi somthum pali point paruk pani baka add-ons da telin AC Milan nen anin rem ni in BBC in atar langani kumsamni palimi hian Newcastle panadua ti fel ngai angte ti fel turin Newcastle panto boka ziakin contract anda thuai arin om Newcastle hian team thuam chaktumin tuni puilain player engemozat an rima ma se Benjamin Sesko an changlova Hugo Ekitike an changlo boka Joe Pedro le James Trafford tepo an changlova ma se Malik Theo ero an changdon ta ani Crystal Palace defender Mage hi club lian dang tenen soizom thin ania ani hian Palace a hian season khat dai chau contract ani to awangin tuni puila hian an shal lova contract an zia thar pui theilo bok chuan season thar zuwa ge hi azalen dona chuwangin Palace hian an hnena chamzel turin Mage hi du hle ma sela an chel don talova an club chairman Steve Perry san soin kan club captain Mage hi tuni puila hian kan shalang season topa free transfer a chan ai chuan tuna sumlak luna na chantir hi afin thak zoke atiani Mage hi Crystal Palace in contract tharan si muwa ma se apom du lo awangin anin rem theilova tun thlang hian contract an la ziak thar lawani Mage hi leidin la Newcastle in pound maktedoi somruk panga an the chua topo Palace an lo hnol towa ge hi hian contract azia tharan be se awangin Palace deal na andon an hnolani ma se Palace an min theita si lova tuni puilai ngei hian hral turin thutlungna an siam thar vele Mage hi do tu zinga Liverpool and Newcastle te hi alang sar zual an nia ma se deal na an thlen thar le don empty ero ala chiang lovani transfer thuleng kan soikai ma in FA Community Shield match chungchang kha soikai vele talokila Nizan Khan English footballer in elna pakhat FA Community Shield khelniin Crystal Palace le Liverpool anin machona hein elna hi FA Cup champion lai le English Premier League champion lai na an khel thin season thar khu hon na ti thin ni bok ania FA Cup le English Premier League champion team pakhat ani chuan English Premier League a champion le tebula pahnina a season khar ten season thar tran ma in an khel mai thin ani tuntruma hian FA Cup champion lai Crystal Palace in no more and soya chakturarin kai jok Liverpool and klom red chen ball an changtam zoka goal po an khung ma le minute lina laka an player thar pani in larin German playmaker Florian Wirtz siam sakatangin French forward Hugo Ekitike an cool takin goal maswaya khunga ma se minute som pasarina Liverpool captain Virgil van Dijk chesualin penalty a choi Palace Mateta mangin goal an chantira minute somni pakhana Liverpool hian an Dutch right back thar Jeremy Frimpong mangin goal an khung vele Frimpong hian cross ball nei atum nalama atum laudan devin moi takin gola apet lut ani first half Liverpool in goal ni goal khatin man ruaya second half Europa Palace chawin goal khungin minisam sari pasarina Ismaila Sarr mangin an sipuran sut zau tichuan hun pa ngaya in ne tokin goal ni veve an neya he in el nadana extra time an khel ngai lo awangin penalty shoot out mangin chinfel an ni heta hian Liverpool in pet masain Mohamed Salah apen chuak masabera pet goal lovin goal kham chunga bola thloa Mateta an Palestine pet goal thungin Liverpool midfielder Alexis McAllister an apet goal lo velea Palace playmaker Eze point pet goal lo vele in Liverpool dana atum thumna pet tu Cody Gakpo an apet goala Crystal Palace dana atum thumna pet tu Ismaila Sarr an apet goal vele boka atum lina pet tu Liverpool player Harvey Elliott an pet goal lovin Crystal Palace player Borna Sosa point a pet goal lova atum ngana pet tu Dominic Szoboszlai an pet goal vele in hemizo hian Crystal Palace dana atum ngana pet tu kumsomni pakhat mi substitute player Justin Demini chuan chiang zetin a pet goala
Crystal Palace si penalty shootout a goal thum goal nin an chaka ti hian Palace in an club chanchina FA Community Shield an choi voi khatna an tonga an tan a chin chhia tlak hle kumsang khazakwa somsari panga hnuwa hein elna khel voi khatna champion ngal thei ma saber an ni bok in khelzwa Liverpool boss Arne Slot an soin player thar pali kan kheltira in siamram turin hun kan mamo ani ati hein elna a champion ngun ber chu Manchester United ni in chumsom ni pakhat lai an champion towa adotu chu Arsenal ni in chumsom pasari an champion Liverpool hi champion tam pathum na an nia chumsom paruk an champion towa abak team dang chumsom champion thling an la om lawani Crystal Palace an champion theina tur hian an goalkeeper Henderson a tholok leya abigin penalty shootout a Liverpool player te pe thatak takin adan saka Crystal Palace hi penalty shootout a hian an chak thei pha Henderson hian a tholok le hei baka hian Crystal Palace player Ismaila Saran a tholoka penalty a hlo chhuwa baka a pet goala Crystal Palace player zinga Ismaila Sar le Dean Henderson te hian an tholok zual ani Liverpool big kha kan hmudan ain anglo mai theya claim soizui talokila an player thar zinga right back Frimpong kha a thale maya acheranga ball pass athiam hle boka Arnold ang em chuan ball vor thiam lo ma sela short pass le team game build up a atangkaya atlanchak boka ball akeng thei hle te kha atangkai na atama right back rin roll ani ngei po kan be sei puihlom arin oma a khel tha ani an left back thar kerke si chu English Premier League game fit sa ania arin tlak tia hria towa adik sa thlup maya ma se ma sona tur nei lo ani big lova Liverpool game ala bel tok lo dewem o ti theina lai om vele thin ani Hugo Ekitike kha a thaphian boka technique anei tha a skills eng emo kha ama khan kan mu man nual a gol khunga tura Wirtz in siam rem a thlop dante Florent Wirtz a ball pek a receive thadzia a first touch thariau lai te kha kan mu mai lo hlom bok ome ma se tharum anga hret ero atul ni ina langa season tluana English footballa in lilu tur chuan a tharui a puntir angai arin omani German playmaker Florent Wirtz kha a tha a athiam hle boka ball to per zeu omzenei zc angchi te kha athiam hlea player tamperina an thiam lo anti fu hlei theilo thil kha Wirtz si chon olsam mel dawin nom mel dawin ati mai zela a ball a fing hle bok baka mun zima a che thei phiana a theina san zia le thiam zia engemaw chen chu a hmu thei ma se a that chia intive emaw chu Liverpool player zinga khan local vel mai nei tamber ani hial mai theye chu wangin atai mak zual deuh lo chuan a tharei lawang ti te po a lo oma midang anga tlantam hle tur chuan be se chi ani lo mai theya a tul ber lo thei bok ma se Crystal Palace laka a kheldan en kha chuan claim chuan atai mak deuh tulin alangani Virgil van Dijk hi kumsom thum palimi ania au pave ta deuh ti chu alang vele ta zeu zawa la chak le ma sela amuang zeu thin penalty a choina khangun taka en chuan amuanga ake arol hun kha atlai an gol ni na an chua dana po khan Van Dijk adem thei aom na lam veilam saida khan Ismaila Sar a oma ama a mateta omboka ma se center back a akopui konate kha mateta chana da mai lovin mateta kha tu lova anaya atol ma wangin Ismaila Sar khan mun ol zaw tak anei pha center back dinglama om konate le left back kerkesin kara om tur Van Dijk hian ati lo tur jok atia ven na sat ngai lo jok aveng na sama ma a position atang ngein golan chua ani mani mimalina kalau thlir vena atanga dem lo ber tura ka hria tak jok chu team coach Arne Slot kha ani achan chu adoi ra sengin an champion zota lo ti theini in alang an striker pa ngai ne chun ekitike a khel tluan tir lova Wirtz Jones le Kerkes ala chuak boka bench satangin McAllister Endo Harvey Elliott le Robertson te alu tira Alexis McAllister te kha khelmola alu tir khan khoi position a nge a khel tir a hriat lo reng center back role a play ni main alang hiala atal boy man renga bultan tua a thlan jinga mi sala le Soboslai te kha ala chuak du mi alo boka an khel that lo nen khan a thak phal tlat lo gakpo po ekitike ai khachuan khoi che tur om tak ni in kan mu ve hlom mai theye striker pa ngai dang nei si lovin striker ane chun ala chuak ta ya Palace laka doi taka thutluk na siamin truwana ma an hroi lain inven uluk zual athanga anti sual ta ani
adang po soi tur aum nual mai theye engpo ni sela season an tananga club lian zual te chu hetiang lam hoi hian kan la khel don chawa Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City te po kan khel thin dona comment section lama te po in mu dan ron soi ve thin ula anuam ve ania transfer thule ngai thak chun zom ta ila heta hian BBC na tar lana Telegraph in tar langi Nicholas Jackson Chelsea forward hian Newcastle zom adua kumsom ni palimi hi Chelsea in shal andua shal an phalti po ama Nicholas Jackson hi an hril chiang towa ama be se tu nia soithin Newcastle lampan hi Jackson hian an hial talo bok ani Guardian in tar langin Chelsea chon RB Leipzig atangin Dutch midfielder kumsom ni pani mi Xavi Simons laglu tumin ma an lamek zela Xavi Simons an laglu theina tur hian Christopher Nkunku hi Leipzig lama let tir an phal bok ani PA in tar langin Newcastle chuan Alexander Isak chungchanga thutluk na siam ngai la nein anin hria kumsom ni pangami chungchanga hian Chelsea atangin Nicholas Jackson an lalu don ani chuan Isak hi shala an lalu don lawani chuan Isak hi kol chunzom an du don ni in alangani code offside in tar langin Newcastle chuan Brentford atangin Ian Uiza laglu an duwa Marcel Liverpool in DR kon go forward kumsom ni pariat mi hi Isak an lalu theidon lawani chuan laglu an tum don ni in thu aleng thar vele ani chu wangin Newcastle in laglu an du hi Liverpool hian an chu pui lawang ti soi thei ani talo team talk in tar langin French forward Randal Colomoni kumsom ni parung mi chuan Juventus zom adua ama be se tu English club Newcastle ain Turin club lian zom hi athlang jok ani hi PSG player ania Paris club a hian atatlum lawa achua an phal sak ani Italian chanchin butan tar langin Sunderland English Premier League in pet kai lim chon English defender kumsom ni paruk mi Lloyd Kelly Juventus atangin laglu andua lona ho phota chumi hnuwa angeda leithina tura thu thuntel andu ani Sky Sports in tar langin Italian club AC Milan chon Danish striker kumsom ni pani mi Rasmus Højlund laglu tumin ma an la chunzom zela ma se kan soi to thin angin Milan hian lona ho phota angeda in leithina tura thu thuntel andua Manchester United hian a thei phot chuan transfer puitling pa ngai anga shal fello lo andu bera chutiang tur chuan ro manna an neya lonin Højlund hi chhuatir phalma sela angeda shal dan kong anjong masani in alangani heti la hian standard in tar langin Manchester United chuan Benjamin Sesko an laglu hnuwa English forward Jadon Sancho te Argentine forward Alejandro Garnacho te Brazil forward Anthony te tiral dan tur chungchanga nasazoka malak tumin ro manna an siama United hian sum laglu lam an boi puina sazual don ni in alangta ani code offside in tar langin Manchester United chon free agent ni mek Dominic Calvert-Lewin kumsom ni parel mi laglu antum chunzom zela Everton chhuasan lim club von line nei lo hi free transfera laglu theiania United hian rin rola ni lovin Sesko thachang dol tuatan Calvert-Lewin hi laglu andu ani France chanchin butian tar langin Nottingham Forest chon Monaco atangin kumsom ni pakhat mi France midfielder Magasa laglu antum coin tar langin Liverpool left back Costa Tsimikas chuan Community Shield khel tur team squad a atel phak lo wangin Liverpool chwa san duna anei lian zual ni in tarlan ania ani hi Nottingham Forest in an be se meka kumsom ni pakomi hi Liverpool in aphu tok anga dor tu an omnia an hriat chuan an bengkhon rin ani bok France chanchin buten tar langin Besiktas le Fenerbahce Turkish club langsar te chuan Marcel atangin Jonathan Rowe laglu andua Orange le Atalanta te point kumsom ni pani mi English forward hi laglu antum mek ani Fabrizio Romano antar langin Argentine midfielder Enzo Fernandez chon akhel mek na Chelsea chwa san aduri lova Spanish club liante le French club liante Enzo nen hian soizom ni thin ma sela ama hian tu ni puilai hi chuan Chelsea chwa san tumna anei lovani German chanchin bulian building tar langin Saudi Pro League club Al Nassr chuan France forward kumsom ni pakomi Kingsley Coman laglu antum na konga ma an son zela Bayern Munich player hi lalu thei turin mimal thila phechon inrem na an nei pui to ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se